हरेक सभ्य समाजे मनु जन्म जुसानी से मृत्यु तक ठिठी कथया संस्कार यही उ कथहे सोनिगया स्थानीय बासिन्दा तेन थगुहे कथया संस्कार त हनेगु याना वया चंगदु नेवाते जीवन काले यैगु ठिठी संस्कार त मध्ये मच्चा जंको न छगुख मच्चा जंको या त चिप ठिकेगु जा नकेगु वा अन्न प्राशन न थाई मच्चा तरिक जुया वलिसे माया दुरु जगत्वना गाइमखु उखि मेमेगु पौष्टिक आहार न मागुली मच्चा या त माया दुरु बाहेक जा नकेगु सुरु यै थुकी या त मच्चा जंको थाई मच्चा या त अन्न नकेगु जुया अन्न प्राशन न थाई म्यामचा जुसा न्याला वो क्या मचा जुसा खुला दटकी जानकी खुनो सुथे नापा मचा या त मोल हुकी गुर्जु वा पुरोहित पूजा सुरु यै गणेड्य कुल्या इष्टड्य वो कलश तया पूजा यै पूजा छेया थाकुली यै मचा जंको या इले मचा या त पहिचान बी कथा वयागु नातै मचया त छेया नकी पिन्छ सिन टिकी अनलिपा सिफल लुइका मचा ओ मचया माया त लस्कुस्याई मचया त जानकी गुच्छोले मचया शारीरिक विकास नीति तक्ले नापा ख्य व कस्ती फेकी किस्ती छपाटे कलम कापी अपा चा तिसा जाब आदि तया मचया त केनी थुकी या त टिलहिल ललहा गुथाई मचा नाप्लाको छुकाल वहे कथ मचा थगु जीवन हनि थैगु विश्वास दु मचया पाजु खला वै पाजुपी थास जंको कुहैगु चलन्दु जंको कुथका पूजा जोल खेसग मचया त मारवारी चा ओ देछा वस है मचया त कल्ली मार्चा ओ मचया रक्षा जुइमा थका रक्षामा थे जागु तिसा टिकेगु यै मचया त तास्या ल तपुली ओ सुरुवा ह्याकी पूजा सिरेव जाव खिर नाप 84 व्यञ्जन तया जा नकेगु यै थुकी या त ठाबु नकेगु थाई मचया त छेया छसी कथ थकाली निसे चम्चा खिर नकी छेया सकले थकाली निसे कोकाली तक्क छसी कथ छोछना सगाकाई
सग क्या सिधै व समय बजी वा फे नै पा पिन्त न फे नकी मचा या त पाजु बुया गने दथा इंकी कने खुनु सुथ नापा गने दया पुजयाई मचा या त कटुपा चाकेको थका गने दया था इंका दया त छागु लद्दु पसात मचा या त नकी थुकथ मचा जंको विधि पुवनी